Balik ta sa inyong programang Tagum Talks with Candy Kalina og karon ko uban gihapon nato atong higala, Miss Ciara. Ma'am Char, grabe na enjoy ko sa imong mga gipang share ay. And daghan pug na learn. Up to 10 p.m. pa man ta. Yes, ana na lang. Go. Mga kaigsunan kong tagumenyos. Gano'n naman po eh. Ma'am Char. Ma'am Char. Wala pa ko yung mga pangutana si Mo. I have 2 last questions. Unsay isa ka mga changes nga you really want to achieve for our tagumenyos? Thank you for that wonderful question. Changes. Be more mindful. Be kinder, I think. Kana jud siya. It's not only for tagumenyos ha. But in Sa general, tanang sa tao. tuwata ng tao. Be more mindful sa imo sarili, sa kinaon, sa tanan lifestyle nato. We keep saying we want to grow older, but we are not doing the things that will help us grow older. Ang In lifestyle, di ba? Kasagaran dyan sakit sa tagum is lifestyle diseases. So, if we just cut back on the rice, on the sugar, all these things, move. Importante. Yeah. Bahala ginagmay, basta naa kay lihok, isa dyan na Tinuod. siya. So, be more mindful about that and of yourself and how you deal with people. And moto, be kinder, especially with social media. Grabe king uban. Tinuod. Kasi kanang sakit kay mustorya, di ka kasabot na kanang muna siya ang isa jud ka reason, even without social media pa. Yeah. Mo jud to isa ka reason kung ganong wala ko naka-consider mag-political life. Because every election, grabe mula ba yung basura Istorya. sa akong papa. Sakit kay siya na every election mo hilak jud ko ana. Kay ma-frustrate man ko na nganong inani sila makasulti against ako ang father. And then at the end of the day, after election, how na kayo namutagan? Kaya ang ilahang tanaw, kuan lang daw, nadala lang ka sa emotion. Pag normal lang daw na, ko, no, being bad or how you Treat talk others. trash, that's not normal. Ay, moingo pa siguro ko, baby, that's your personality Liti. talking. Naninggawas lang karong kay tungod na kay excuse to let it out, Yeah. diba? And you're just making the campaign season an excuse, ana. But it shouldn't be. Kung dili mo si Papa, moingon siya sa mua platform ang pastoryahon, lihok ang imong pastoryahon. Ayaw ka magsultig negative kay dili na siya maayo kay pagkahuman sa eleksyon, lumalabay lang ang eleksyon, but how you treat people ang inyong dapat Relasyon. dili mawala ang respeto sa inyong relasyon. So mo Yes. na siya. So sakit kayo ba na? And for others as well, na aside sa ikaw nagastorya, for others to jump into conclusions as well, na Diba? mo judge dayon, mo to kahit akong ingon na, mo tong nagmanila ko. Kay tungod ka na palang daang inukag anak ka sa mayor, ka na kayong label dahil sa imo sa tao. labeled Wala na gisa ka sa kaila sa imuha, inaana na butang. So, let's be kinder. Every one of us is undergoing problems. Like I said, walay perfect na That's kinabuhi, di ba? Not everything on social media is true. Ang uban, murag lami kayo ilang life, but actually, in reality, it's not. Diba? So, ang atua, wala may problem. We can, say our opinion. Yeah. But siguro, before ta mo judge harshly, know the whole story. Not only this one, let's be objective about things. Dili kay tungod si amiga nimo ni i-defend na dayon nimo, tungod lang kay amiga nimo siya. One-sided Bisan lang kung balik na gud siya, but amiga nimo siya, kilahanglan nimo siya depensahan. Especially with our, national politics right now. Tinuod. Yeah. Nang ako, sometimes dili ko Yes, Facebook, kay grabe ang awayay, batikusay, magunahuna ko ba nga, ikaw na nag-post about those things, wala ka gikapoy, na kanang all negative ang Negative imuha ang imong ganing ginisulti. ginastorya diha. Kaya kapoy man siya. Diba? So, Draining pag yeah, kadungog so og maybe that's negative. a change that I would love nga kato na let's be open to different things na kanang maminaw. Yeah, that's Kung true. usa ba ang masulti niya nganong kani wala man nag-ingon na mo panig ka dayon. Yeah. But dili dayon ta automatic na ay siya na dayon ang daog ana, di ba? Paminawa sa tanan arguments and listen objectively, dili tong nana dayon tay opinion about these things and feeling nato kita na ang kuyaw nga wala may kuyaw sa to. We are all learning, we are all kabaga sa tawag na anak kanang in progress man jud ta. Yes, oh. for Learn meeting. tagbagong butang. Yes, oo, inana. So, kato, motong smile more often,
be grateful always because there's so many good things in life. Daghan jud kaayo. Yes. Ma'am, na-stuck ko ito yung term nga be kind to people. Kay, in life, man God, where everybody's struggling, everybody has a mental health problem, even sa pamilya. But ang pagiging kind lang sa tao nga wala, nga kanang tao nga nasugatan nimo, maka-help na siya makaboost sa iyang self. Mudyo na, oy, ganahan kay ko. Ma'am Char, as a mental health advocate, what advice would you like to give to the people that are suffering right now? Nakita ko. Kato, muna kong advice sa mga people suffering with mental health. Light. Gaan ba? Say bugat kay tong tan-aw sa tanan That's butang true. kanang tanan problema na lang jud, tanan murag walay kasulbaran, tanan inana. One thing that I try to practice is kaning ginaingon nila na, diba, there are so many things outside your control. Yes. Example, the fuel crisis going on. Mm-mm. So sa mo Climate wa change. tayo mabuhat, Mm. dili ba tad si Dar nga Nga, superhero kaya. nga pwede ta mo atong Iran na Oo. maki-appeal taglaban. Wala man jud inana. So instead of dwelling on that na maglagot na lang ka and all. So kato, there's so many things outside your control. But how you deal with things is Mo na yung within your control. Mm. How you react to things things, is mo within na yung your control. So not everything should be a battle. Pick your battles, kumbaga. And then, kung katong mga na ginaagian karon, season. Naaman siya yung ups and downs ang kinabuhi. Yes. But di ba, ingon sila, pag nanakadir sa baba, the only way to go is up. But how you do that, if magsige lang po kagod ako na wala na, wala joy makatabang sa imo ha. Yeah. Kundi na imong sarili. Sarili lang. Bisan Jud. magna kay mga amigo, amiga diha, muadto kag atiman pohon, thank you daan kung muadto ka kay Mm-mm. meaning you are willing to ask for advice. Yeah. But if you just listen and then wag gihapon kay buhaton, bisan usa pagtabang sa mga tao around you, if you will not help yourself, nothing will happen. So mo to gani ka ng same with the kanang program ni Papa sa kanang programang pang-edukasyon nato. Yes. Nagatabang ta caring for others, nagahatag tag consumables sa mga Mm-mm. senior high school. Muna ako ginaingon dyan sa mga bata. Kami diri sa LGU, we will help you as much as we can. We have these Yes. consumables sa program, Mm-mm. libreng NC2 na assessment fee. Mm-mm. I'm sure your parents are doing naningkamot po na to Yes. help you. Ang imong eskwelahan, your teacher, everyone. But if you will not help yourself, nothing will happen. Yes. So kana imong kailangan tan-awon diha. You have to help yourself. Ayaw, again, block out social media. Ang kanang mga amigo nimo, kung tanaw nimo, they're not doing their job, sila ang nagapa-pull you down. Ayaw, cut them Cut off. off. Mm. Cut off those kinds of people that are toxic. And then, sugod. Wala may problema mo sugod. Recognize that you need help, and then you go out. Again, if wala tanaw jud mo, wala kay kaadtuan, pwede jud ka sa mo adiri sa city mo adto. What else? Pasalakaw. Ayaw pagpuyos balay. Yes. Gawas and experience. Daghan Explore kita the ginabuhat world. sa city. We have so many programs. By the way, summer is here. Padayon ta sa summer kang inita karong summer. But daghan kitag activities sa city. We have Yes. Earth Fest. You can check out the page sa Tagum tourism. City Tourism nato para makita ilahang schedule. We have upcoming na mga summer sports clinics. Yes. There is a city, and I think Kong Oyo is also naapod siya pickleball and basketball clinics na mag-start na pod. Taghan kita, pwede buhaton, gawas diha, and Yes. check out. Why not just try and explore all these things, okay? Explore Tagum and discover Tagum. Oh. Yes. Ma'am Char, daghan kog natun-an sa atong storya karon. Sige daw, i-quiz daw ta ka. Assignment. This time, Ma'am Char, let's go to our game. Natay bagong dula diri sa Okay. Tagum Talks, Sige. which is ang to ginatawag nga 5, 4, 3, 2, 1 game. Okay. So, I'll be asking you sa 5 seconds, maghatag ka og 5 seconds. ka mga butang. Butang po kog 4 seconds, 4 pod ka mga butang nga akong iingon sa imo ha. Okay. Are you ready for this? Sige. Okay. Ma'am Char, give me 5 hobbies. Reading. Nakoy bago karon, tahi-tahi. Oh my God, 5 seconds na. 5 seconds. Reading mo jud ko akong number 1 hobby. Oh my God, nag-watercolor paint ko. Watercolor painting akong new hobby karon. I like walking and yoga, I guess. Sports man, no? Oh, isa na lang. Di ba naman to, di ba? Reading, Sewing, walking, yoga, and last. roller coasters, and skydiving. Wow, ka nice. Bungee jumping. Oh,
Give me four-legged animal. Go! Dog, turtle, cat, giraffe. Perfect. Tulo ka projects of Mayor Rati, uy. DIY, baliksikla, atiman. O di ba? Para sa simple ra kayo. Name 2 books nga gusto nimo. Harry Potter, Time Traveler's Wife. And this, like, number 1, give me one important person in your life. Siyempre akong anak, si Red. Shout out Red. Hi, ganina ni gawas na. Yes. And this time, Ma'am Ciara, this is your opportunity para magpasalamat sa itong mga Tagumeños sa itong last election. Kinadaog ka message you para sa itong mga kaigsoon ng Tagumeños as a city councilor. Okay, so thank you again for this opportunity sa mga kaubanan na Tagumeños. Salamat kayo. Salamat, Jude, for trusting me. I know I'm new to this thing, but still, you trusted me to deliver, and muna ako ang ginapaning kamutan na dili ko ganahan na kumbaga mapakyas ang inyong boto. I promise during the elections that I will work, and I am working. So, we have been raised by good parents, and we have been, ang ginaingon dyan nila magpapa sa mua na at the end of the day, at the end of their lives, kumbaga, unsa daw ilang importante na ibilin sa mua. It's not the money. Ang money, mapangitaan na siyang paagi ang kwarta. But what is important is the honor, ang dignidad sa amo ang pangalan. So mo lang ang ilaha jud gikan pa sa kulolag lolo, protektahan ang among pangalan. Kay hantud si mama papa, kay para pag kami po daw mga anak nila, we go out to the world bisan kinsa pa mong makastorya, pag makahibalo sila nga anak ni Chong-oy, anak ni Alma, dili mi maulaw na mo atubang. Yes. Kay we were raised by good parents. So that's what we are doing as well. I already have a child. So, gusto po ko na kung anak, mudako siya, na makibalo siya, na ma-proud po siya sa iyang magpapa. So, kato, I'm happy doing what I'm doing right now. Pasensya if sometimes dili dayo na ako mahatag, example na yung mga solicitations and all, so we cannot give heaven and earth sa kanang mga naikuan, but we are thinking, we are planning on how else we can help. So, thank you kaayo for voting katong last election. Thank you kaayo for especially kay Oyo o kay Papa na gitrust jud pod ninyo sila to lead us here sa city and sa District 1, and kita-kita ta around, and would be happy to see your smiles everywhere we see each other. Basta doon lang kung naamay kinahanglan, maningkamot mi na maka-assist sa inyo. Mga kaigsoon ko Tagumeños, ang atong higala, Miss Ciara Isabel Uy-Salazar. Ma'am Char, in behalf sa CIO and Tagum Talks Team Radio, daghang salamat for the time. But I had a good time. Yes. Daghang po kimig na learn o ga-discover. Ano di ba? Ma'am Char, this time pasalamatan na to atong mga mga basta na kay gusto i-greet, gusto nga pasalamatan. Pwede ra jud kaayo. Well, I would like to thank Marlon Suan for my outfit. Yes, very nice. So, si Marlon Suan is one of our maayo kay na mga designers diri sa Tagum. Isa siya sa nag-appeal atong maanyag na competition. So, kaniyang gibuhat, it's ukay-ukay. So, gi-stitch niya together and customize, and tama lang jud kayo ang fit. So, salamat kayo, Ani, and I think tourism, naanay mga plans si tourism to have their marketplace sa mga nangapil sa maanyag, and it's a really nice project na how we can reuse ukay-ukay to make it better. And actually kato kung sewing project karon hobby, diha po siya ang inline. Puhon na nako i-share kay ginapaning kamutan sugod pa mo kog day 1 ato, so beginner pa. So thank you kayo Marlon for this, and planning pa to showcase like sa imong gisuot karon, nice jud pod kayo. Daghan jud kitang mga maayo diri na mga not only designers but very talented Tagumeños. That's true. Mga kaigsoon ko Tagumeños, ako magpasalamat po ko. Thank you so much, Paul Ryan. Nakleto sa akong outfit. Very nice, Ma'am Char. Gusto ko inganing outfit. Ayun na. And of course, mga kaigsoon ko Tagumeños, thank you jud pod guys at mga sukig tigpaminaw. Ay, ako din tit. Thank you so much, Doc, sa ako ang tit Apex. And of course, Doc Taho for my skin. Daghan kayong salamat. Mga kaigsoon ko Tagumeños, wala na tayo gong oras, no? Dinilagyan mo sa inyong paboritong programa matag Friday ang Tagum Talks with Kedi Kalina. Thank you. Thank you.